tugiye kuganira ku kibazo benshi babajije ati ese uburasirazuba bwa Kongo bushobora kuzavamo igihugu cyigenga? Ni karibu rero muri kumwe na Oxygene. Kongo ni igihugu kitigeze kigira umutekano na rimwe kuva yabona independence mu 1960, ariko cyane cyane uburasirazuba bwa Kongo ubwo bumaze imyaka 30 buri mu intambara zidashira, intambara zatwaye abantu benshi n'ibintu byinshi. Ari mpamvu bamwe bibaza ati se ntabwo kuba uburasirazuba bwa Kongo bubaye igihugu kigenga ari byo byazana amahoro arambye? Hari benshi bagiye batuhereza za proposition, ama-analyse n'ibiki, nibyo tugiye kurebera hamwe rero turebe ske birashoboka nangwa ntabwo bishoboka. Biramutse bibaye hakaba igihugu kigenga, byazaca mu yihe nzira? Ni bimwe rero tugiye gusesengura muri geopolitique bikurikiranye n'intambara ihari kuva 2021 AFC M23 ihanganyemo na leta ya Kinshasa, kugeza ubwo AFC M23 ubungubu ikontrola province ebyiri ya Nord Kivu na Sud Kivu. Abadasobanukiye Kongo neza rero, Kongo ni igihugu kinini cyane, ni igihugu cya kabiri muri Afrika, kiza ku mwanya wa 10 mu bihugu binini ku isi. Gifite kilometre kare 2,345,410. No kuvuga ngo wagereranya nko gufata igihugu cya Tanzania, ukongeraho igihugu cya Kenya, ukongeraho igihugu cya Uganda, ukongeraho Sudan, ukongeraho u Rwanda, ukongeraho u Burundi. Ibyo bihugu bitandatu ubishyize hamwe nibwo wabubonye igihugu cya Kongo. Ibibazo by'umutekano wacyo rero byasanywe nuko Ububirigi aribwo bwakolonije Kongo. Ububirigi bukaba bwarakoze discussion y'imipaka n'ibindi bihugu bine. Hakaba harabaye za accord hagati n'ibyo bihugu, nuvuga ngo twavuga nk'Ubufaransa niyo habaye accord hagati y'Ububirigi mu mipaka yo kudelimita imipaka hagati y'igihugu cya Congo Brazzaville n'igihugu cya Centrafrica hara muri Bangui. Ubwongereza ni igihugu cya kabiri nacyo cyagiranye amasezerano n'Ababirigi igihe bakataga imipaka ya Sudani na Congo, imipaka ya Zambia na Congo, imipaka ya Uganda na Congo. Haza ku mwanya wa gatatu Abadage, nabo bagiranye amasezerano y'imipaka hagati ya Congo na Tanzania. Noneho n'Abaportugais nabo bagiranye n'Ababirigi amasezerano yo gutandukanya igihugu cya Angola na Congo. Ububirigi bwo bwonyine bwakoze protocol zitandukanye igihe cyakoraga imipaka hagati ya Congo, y'u Rwanda n'u Burundi, bituma u Rwanda rutakaza bimwe mu byari ibice byarwo Rwanda rukiri ntuza ubwami. Nuko ibice bimwe bisigara muri Uganda, ariyo hariya mu Bufumbira hari Abagande ariko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. No muri Kongo hasigara igice kinini cyane, twavuga ko gifashe teritware ya Nyiragongo, teritware ya Rucuru, teritware ya Masisi, teritware ya Kalehe, teritware ya Lubero na teritware ya Walikale. Bivuga ngo muri zo teritware zose harimo abaturage b'Abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahasigaye biturutse n'izo convention zahabaye na protocol Ububirigi bwakoze igihe bwashiragaho imipaka itandukanya Kongo n'u Rwanda n'u Burundi. Ibi bihugu rero byakomeje kujya bikurura insinga hirya no hino. Haza ko tentative nyinshi zashatse kugira ngo Kongo bayicemo ibice. Baza kugerageza n'ibyo bise za secession katangeze, za secession di Kasai, habaye na za secession di Kivu. Bimwe biza guca mu ntambara zabayeho zo bise za Shaba 1, Shaba 2, haza intambara za Moba 1, za Moba 2.
haza intambara ya FDL, haza intambara ya RCD, haza intambara ya CNDP, haza intambara ya M23 ya mbere, none ubu hari intambara ya Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho, ariyo turi buvugeho cyane. Eske uru rugamba ruhari rushobora gukemura ikibazo cy'amahoro yabuze mu burasirazuba bwa Kongo biciye mu gihugu kigenga? Nibyo tugiye gusesengura. Ni karibu muri kumwe na Oxygene kuri Top Kivu, muri kumwe na Oxygene Top Kivu, ni karibu. Iyo tuvuze rero uburasirazuba bwa Kongo, nuvuga ngo Kongo en soi ifite province 26. Muri izo province rero 8 nizo ziri mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ariyo province ya mbere ya Ituri ifite kilometre kare 65,658, ikaba ifite abaturage bagera kuri 3,300,000. Muri iyo province ya Ituri hakaba habonekamo ubukungu bwiza cyane kandi bwinshi buzingiyemo zahabu, diama, hariyo petrole nyinshi cyane, hariyo imbaho, hakabayo ubuhinzi n'ubworozi. Province ya Ituri ikaba ari mu ma province afite inka nyinshi cyane. Province ya kabiri akaba ari Nord Kivu, ikaba ifite kilometre kare 59,631, ikaba ifite abaturage bagera hafi kuri 10,000,000. Province ya Nord Kivu ikaba ifite coltan, ifite zahabu, ifite casterite, ifite wolfram, ifite pyrochlore, ikaba ifite uranium, ikaba ifite cuivre, cobalt, hariya za Beni, ikaba ihafite petrole, ikaba ifite gaze hariya muri kiyaga cya Kivu, ikaba ifite ubuhinzi buhinga ikawa n'icyayi, ubworozi muri Masisi, ikaba ifite uburobyi hariya mu kiyaga cya Kivu, mu kiyaga cya Albert, n'ubucuruzi transfrontalier, kuko ifite amadouane menshi cyane turi buze kuvugaho mu kanya. Hakaza province ya Sud Kivu ku mwanya wa gatatu muri province ziri nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Province ya Sud Kivu yo ifite kilometre kare 65,170, nayo ikaba hafi ku baturage 7,000,000. Hakaboneka y'ubukungu bwa coltan, bwa zahabu, hariya za Mwenga, za Shabunda, za Fizi, irahari nyinshi cyane. Hakaba ariyo gasegereti, hakaba ariyo ubuhinzi nabwo, ubuhinzi bw'ikawa cyane cyane hariya muri Kalehe, hariya ikawa nziza cyane ikundwa mu mahanga. Hakaba bafite nabo ubworozi hariya muri Haut Plateau ya Minembwe. Hakaba bafite nabo uburobyi muri Lake Kivu no muri Lake Tanganyika. Province ya kane akaba ari Maniema, ikaba ifite kilometre kare 132,520, ikaba ifite abaturage bagera hafi kuri 2,200,000. Nayo Maniema ikaba ikungahaye cyane kuri zahabu, hariya za Salamabila habayo zahabu nyinshi cyane. Hakaba bafite gasegereti, bakaba bafite na diama na cuivre n'imbaho, uko hari amashyamba menshi, forêt équatoriale, rimbaho nyinshi cyane, iyo bita bois rouge, bois noir, hariya muri Maniema ziraboneka cyane. Akaba ari province ya Tanganyika, nayo ifite kilometre kare 134,940, ikaba ifite abaturage bagera nko kuri 3,000,000. Hakaba ariyo ubukungu bwa lithium ngo bukaba ari ikintu gishakishwa cyane mu gukora amabateri y'amamodokari, amabateri y'amadrone. Kaba hariyo gasegereti, hariya za Manono, hakaba bafite coltan, hakaba bafite ubutare bwa fere, nayo hakaba ariyo mo cuivre, nabo bakaba bafite ubuhinzi n'ubworozi, hakaba ariyo n'uburobyi, kuko Tanganyika ifite ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi biyaga bito tutabasha kuvuga amazina yose ahangaha. Hakaza province ya gatandatu rero ariyo province ya Chopo, hari Kisangani. Chopo ikaba ifite kilometre kare 1,100,000
na 99,567, ikaba ifite abaturage bagera kuri 2,250,000. Chopo rero nayo ikaba ikungahaye kuri zahabu nyinshi, hariya za nyanya, za bafasende, ikaba ifite cuivre, ikaba ifite diama, ikaba ifite ubuhinzi, ikaba ifite ingufu z'amashanyarazi, kuko hari shit hariya muri Fleuve Congo ushobora gutanga amashanyarazi menshi cyane. Nayo ikaba ifite imbaho za bois rouge, za bois noir, wazibona hariya muri Chopo bitagoye cyane. Province ya karindwi rero ni province ya Haut-Uele, yo ikaba ifite kilometre kare 89,683, ikaba ifite abaturage bagera kuri 1,160,000. Nayo Haut-Uele ikaba ikungahaye kuri zahabu nyinshi. Haut-Uele ifite zahabu yemwe nyinshi cyane pe. Ikaba ifite nayo diama, ikaba ikungahaye nayo ku buhinzi bwa kawa bita Robusta, ni kawa nayo nziza cyane. Na hakaba province ya munani ari Bas-Uele, nayo ikaba ifite kilometre kare 148,331, ikaba ifite abaturage bagera kuri 1,1,200,000. Nayo ikaba ikungahaye hariya za buta, hari zahabu, bafite diama, nabo bakaba bafite ubuhinzi bw'ikawa na ya Arabica bo na Robusta, kandi ifite kalite nziza cyane. Aya ma province rero niyo aremye ikitwa Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo nuvuga ngo na materi province, aya province ya Congo atuye hakuno y'uruzi rwa Congo. Aya ma province rero afite ikintu huriyeho, si by'amabuye y'agaciro, ariko na ma province yagize akaga gakomeye cyane, yabuze umutekano muri iyi myaka 30 itambutse. Habayemo intambara nyinshi, habayemo de crise, habayemo za massacre, habayemo ubwicanyi bw'indengakamere kuva muri myaka 30. Ariyo mpamvu tukomeje kuvuga ati se kuba izi province zavamo igihugu kigenga ntago byatanga igisubizo kiri durable, kuko intambara zose zabayemo, izo massacre zose zabaye, cyane cyane zagiye ziba instrumentalize na leta ya Kinshasa. Turaza kubisobanura byagiye bigenda bite, hari hashakwa iki, haba kubwa Kasavubu, haba kubwa Mobutu, haba kubwa Laurent Désiré Kabila, haba kubwa Joseph Kabila Kabange, n'ubu kujya cha Tshisekedi. Aya ma province yose aracyarimo intambara, aracyarimo umutekano muke, niho hari ama groupe armé arenze cyane par rapport yandi ma province. Tuvuze ko na Bandundu nangwa Equateur na hatari umutekano muke, ariko ufasha ama province yose kuva Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ukagenda Tanganyika, ugafata Chopo, Haut-Uele, Bas-Uele, niyo ma province yabayemo umutekano muke cyane, batigeze bagira amahoro n'umwaka umwe kuva muri za 90. Izi province rero turavuga cyane kuri Nord Kivu na Sud Kivu, kuko ubu niyo harimo imirwano ifuza leta ya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho, ariyo Nord Kivu na Sud Kivu. Izi province ko ari ebyiri zifite akamaro gakomeye cyane kuri leta ya Congo, kuko Nord Kivu yo yonyine mu mutungo ifite muri ya mitungo navuze ikontribuwa purusa 6 kuri budget national igihugu, 6% ya budget national. Naho province ya Sud Kivu ikontribuwa purusa 5. Ngo province ya Nord Kivu na Sud Kivu zo zombi zitanga umusanzu kuri budget ya leta ya Kinshasa ku rwego rwa purusa 11. Urumva ni ibintu bimeze neza cyane. Ni province zifite economy iri stable, kuko Nord Kivu iza ku mwanya wa 4, Kinshasa niza ku mwanya wa mbere, contribute hafi purusa 14. Hagakurikiraho province ya Haut-Katanga, Lubumbashi contribute kuri budget national purusa 10.
hagakurikiraho Congo Central la Matadi kuko ifite poro ya Matadi ikagira na poro ya Banana zikontribuwa kuri hoteli ya Pursa 8. Nord Kivu niza ku mwanya wa 4 avec 6%, Sud Kivu ku mwanya wa 5 avec 5%. ubwo ndima province rero abafite ama pourcentage ari. Alors Nord Kivu ifite imipaka nangwa amadouane korerwaho ubucuruzi cyaho ibicuruzwa byinshi, twavuga nka douane ya Ishasha ikontribuwa ku rwego runini. Hakaza ntuza poste ya Nyamwisi nubwo ari nto ariko nayo cyaho ibicuruzwa. Hakaza hari frontiere ya Gihorobo, hari frontiere ya Kitagoma, hakaza douane ya Bunagana, ari parmi amadouane akomeye cyane mu burasirazuba bwa Congo. Hakaza poste frontalier ya Buhumba nayo mine de rien, hari Kabuhanga. Hakaza petite barriere, hakaza na grande barriere. Ngo azaya na madouane yinjiriza province ya Nord Kivu, kandi izi zose ubu ngubu zikaba ziri sous administration ya AFC M23. Usibye ya madouane rero ifite poro ya Goma, ikagira na poro ya Kituku. Usibye ibyo ikaba ifite DGI, Direction Générale des Impôts, ifata des impôts bita des impôts directs, des impôts indirects, ama société na y'abantu. Ikaba ifite DGRAD ni ifata imisoro iva mu bintu bya administration muri justice, zo bita les recettes domaniales. Ikaba ifite OCC, Office Congolais de Contrôle. Ikagira SNL, zose niyo ntuzani zitanga amafaranga. Ikagira Regideso, ikaba ifite Sonance, ikaba ifite DGRNK. Kwa DGRNK ni ikigo cya province kirebana n'imisoro, iva muri ibintu bya transport, iva muri environnement, iva mu bya commerce, iva mu bya agriculture, bya élevage, muri économie na tourisme. Ikabagira service za foncier, nuko ngo ubutaka, iva mu byo bita de taxe à valeur ya hypothèque. Ikagira service ya mine rero, ama mine zose twabwiye za colta, za casterite, za wolfram, za tourmaline, za diamant, za pyrochlore. Donc province ya Nord Kivu ni province ikize cyane, bituma ubwigenge bwayo bwatuma iba igihugu gikomeye cyane kurusha n'ibihugu bimwe by'ibihangange byo ku isi. Usibye amadouane rero, usibye n'izi agence tuvuze zikora nangwa zizana amafaranga mu bigega bya leta, province ya Nord Kivu ifite icyo bita des axes routiers nangwa imihanda y'ubucuruzi. Imihanda y'ubucuruzi rero ivamo amataxe bita za fonere, taxe y'imihanda. Ngo hari axe par exemple twavuga nka Goma, Sake, Kichanga kugera Pinga. Iyo ni axe icamo imodokari nyinshi cyane mu byerekeranye n'isi axe nyine tuvuze gazi ntuza z'ubucuruzi. Ugafata axe ya Goma, Sake, Karuba, Ngungu. Ugafata axe ya Goma, Sake, Bihambwe, Masisi, Centre, Nyabyondo, ukagenda Kibua, Walikale, umuhanda ukagera hitwa Osokari. Ugafata axe ya Goma, Kibumba, Ruchuru, Bunagana. Ugafata axe Goma, Kibumba, Kiwanja, Nyamirima, Ishasha. Ugafata axe ya Goma, Sake, Mweso, ugakata ukagenda Gatsiro, Nyanzare, Kikuku, Cyara, ukagenda za Mirangi, ukambutse Kanyabayonga, ukagenda Kirumba, Alimbongo kugeza Kitsumbiro. Ubwo ufata nzira ya za Lubero ugenda Butembo na Beni, ariko turagarukiraho Alliance Fleuve Congo bigarukiye. Ugafata ligne ya Goma, Sake, Minova, ukajya Bukavu.
usibye izo axe nini cyane, ifite axe nka za uvuye Gicanga ukagenda Igahe ukagenda za Birambizo ni Bukombo, nangwa ugafata axe ya za Ntuza za Gashanje, Rugarama ukagenda Bweru, hari imihanda iva yitwa za Mihara ugaca Bweru, ukagenda za Kivuye ukagera Ibibwe, nangwa axe ya Karuba Ngungu ukagera Remeka, muri Walikale hari axe ubungubu Hombo kuko ubu nayo iri controle na Alliance Fleuve Congo, Hombo ukagenda za Otobora ukagera Walikale Centre, hari axe za Musenge Isangi ukagera Itebero, nangwa ukava Kanyatsi ugaca hitwa Busihe ukagenda ukagwa Rwashi. Aya yose ni ama axe y'ubucuruzi na axe zikomeye cyane ziri très mouvementé, ku buryo za contribuwa ku rwego rukomeye cyane muri ekonomi ya Kivu. Tutibagiwe n'ama axe nkariya za kuva Kobokobo ukazamuka Karuba ukenda Remeka ukazajya za Ufamando, nawe ugafata Bihambwe Rubaya, Kibabi ukagenda Kinigi. Iyo yose ni imihanda bita de route commerciale. Twafata nk'umuhanda wa Shasha, ukagenda Kiluku nawe ukagera Karuba, iyo n'indi axe yindi nayo. Nawe ugafata Walikale ugaca hitwa Osokari ukagenda Oso, iyo n'indi mihanda nayo iri très bénéfique kuri leta. Ugafata umuhanda wa Kalembe kugera Pinga, umuhanda ucamo imbaho, ubucuruzi bw'imbaho bwinshi cyane, cyangwa ugafata axe ya Nyabyondo Gashebere kugera Kibua. Alors, iyi province ifite potentialité nyinshi cyane, tudashyizeho potentialité ku byerekeranye n'amashanyarazi, kuko ifite imigezi myinshi cyane, za Mweso, za Rushoga, za Ruhoro, tudashyizeho amasite minier nka za Ihura hari zahabu nyinshi cyane, tudashyizeho za Nyabyondo, tudashyizeho Ibambo kuko naho zahabu iraboneka. Ni province ihagaze neza cyane, haba ku rwego rwa ekonomi, haba ku rwego rwa finance. Ni province iri très prometteur, ariyo mpamvu Kinshasa kwitakaza byatumye abayobozi ba Kinshasa bata umutwe cyane, kuko nka Walikale yo yonyine hariya muri Alpha Mine yakontribuwaga ku rwego rwo hejuru cyane kuri izi recette zishyira province ya Nord Kivu ku mwanya wa 4 kuri budget nationale y'igihugu. Sud Kivu rero nayo ntabwo nayo iri hasi. Sud Kivu ifite nayo ama axe commerciale, twavuga nko kuva hariya za Minova, ukagenda Kabishamaga ukazamuka Numbi. Numbi nayo ni centre minier ikomeye cyane, iproduza zahabu, hari za tourmaline, hari colta, hari casterite. Ugafata axe commerciale ya Minova, ukagenda Kalungu centre, ukazamuka Kinyezire, ukagenda za Nyabibwe ukamanuka Kalehe ukagenda Gasheke ukagenda Katana centre. Yose ni umuhanda Katana centre. Ushobora kugenda Kamakombe hariyo axe ikujyana Kavumu ku kibuga cy'indege, hakaba ari na axe indi ishobora kujyana Mwenga, Kabanangwa ukaba wava Bukavu ugahita ujya Kamituga. Aho Kamituga rero hari centre minier nini cyane, hari amasosiyete nka za Namoya Mining, za Rugushwa Mining, za Kamituga Mining, hariho Banro, za Rwinja. Ibi byose ni ekonomi yerekana ko turi kuvuga ati se hashobora kuba ubwigenge bw'iyi eneo, eske byashoboka, bafite capacité. Urareba rero kuri capacité économique iri ku rwego rwo hejuru n'ibindi bihugu byo muri Afrika ahubwo bidafite, kandi yo ari ama province. Uva ni ku rwego rw'ama province, ariko les axes commerciaux, axes zicamo ubucuruzi, urebye economie potentialité hari, haba ku rwego rwa agriculture, ku rwego rwa élevage, ku rwego rwa mining,
izi province zombi nizo ntanzeho exemple mwahira ama province yose 8 ari muri Alliance Fleuve Congo. Urumva ko ekonomi yazo iri hejuru ku buryo kuva ngo habaye ubwigenge ntabwo ruba ngo yaba ari igihugu gikennye, ahubwo cyaba ari igihugu cyaba model mu bihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba na Afrika yo hagati. Tugiye ku rwego rero rw'umutekano kuri defense sécurité, ngo ni province zifite ubushobozi bwo kurinda ubusugire bwazo, kuko ubu ngubu Alliance Fleuve Congo muri zo province ikontrola region militaire ebyiri, ariyo 33e region militaire ya Sud Kivu na 34e region militaire ya Nord Kivu. Kandi iyi 34e region urumva ifite kapasite y'uburinzi nka Walikale nibura Walikale muri programme ya Ministère ya Défense. Nubwo kuri tele byari ibindi, ariko muri programmation yuvuga ko Walikale ifite brigade 3, ko Walikale yonyine ifite kilometre kare hafi 24,000, umva irabura kilometre 2,000 gusa kugira ngo ingane n'u Rwanda. Walikale yo yonyine muri programmation ya Ministère ya Défense uba ngo bapanga ko ishobora kurindwa na brigade 3, Masisi kabarindwa na brigade 2, Ruchuru brigade 2, Nyiragongo brigade 1 na Goma brigade 1, ariko ibumbiyemo Air Force kurinda ikibuga cy'indege cya Goma, Navy Force yo kurinda ikiyaga cya Kivu, ikiyaga cya Albert, n'ikiyaga cya Ituri. Alors hakaba harimo unité za blindé, unité za artillerie, unité za military police, unité za intervention rapide, unité za protection de haute personnalité na za special force. Kumva hakaza rero nyuma na muri province na brigade ya reserve force. Nuko bipanzwe, urumva rero ni province nini cyane, ubwo nuko bidiplika kuri province yose ya Sud Kivu, kuko nayo muri capacité managériale ya défense nabyo byegeranye. Urumva ko kurinda iyo province kuko ari nini cyane bisaba nibura brigade 10. Urumva rero byavazi na hafi abasirikari bagomba ko basaga nk'ibihumbi 30. Urumva rero ni igihugu kizima, ni igihugu ko hari n'ibihugu bidafite na kapasite y'ingabo zingana nk'izo ngizo. Urumva ko Nord Kivu na Sud Kivu byonyine bishobora kwavazina neza hafi ibihumbi 60 by'abasirikari. Ariyo mpamvu kubera FARDC itabagira yashatishije aba mercenaires, ikoresha FDLR, ikoresha ibihugu bya SADC n'icyo baze kubafasha, kuko ni territoire nini cyane, bigoye muri kapasite ya leta y'abajura biba amafaranga yose kugira ngo babone ingabo zashobora kurinda espace ingana nk'iyi ngiyi. No ku rwego nzego z'umutekano nabyo nibyo, yaba migration, yaba sécurité intérieure, yaba polisi, ni province zisaba main d'œuvre nini cyane. Donc urumva ko bishobora kuba biri muri capacité nk'ibihugu, ahubwo bisaga n'ibihugu, kuko densité y'abaturage ni benshi, harimo capacité ya ekonomi iri ku rwego rwo hejuru isabwa kurindwa ku buryo bukarishe cyane. Ni muri ubwo burakari rero umvise potentialité aka karere gafite, Perezida Tshisekedi yagize agahinda gakomeye cyane, afata n'ibyemezo ubu ngubu biri considéré nka crime de guerre, nka crime contre l'humanité, gutanga ordre ko amabanki commercial yose adafungura mu karere, abaturage amafaranga babikije amabanki bakaba badafite ubushobozi bwo kuyaccessingaho,
ariko ibi byose byatewe n'iki? Nuko Congo nta banke igira. Mbisubiyemo, Congo igira banke centrale gusa ariko nta banke commerciale igira. Kubera iki? Banke zose zihari zose ni iz'ibihugu by'amahanga. Aha ni oxygene azira rero. Karibu kuri Top Kivu. Iyi nkuru benshi ntabwo wenda bari bayizi ko Congo ari igihugu kitagira banki, kuko Equity Bank ni y'Abanyakenya. Ukurikirane neza. FBN Bank ni y'Abanigeria. Iyo bita City Bank ni imwe muri City Group nyine, ko ni henshi ku isi, ni y'Abanyamerika. Standard Bank ni ya South Africa. Izi zose ni banke zikorera muri Congo, ariko nta nimwe iri deteni na guverinoma ya Congo. Rau Bank ni ya Groupe Rauji ni y'Abahindi. Hari Ecobank niyo muri Togo, akaba ari filiale ya Ecobank Transnational. Hari Ntuza Tembe. Tembe irimo amaharangari menshi, tanto harimo Ababiligi, harimo n'abandi n'indi mashares y'ibindi bihugu. Nta Congo nta shares igira. Hari Afriland First Bank ni muri Cameroon. Hari Access Bank ni ya Ntuza, ni ya je pense que je dois dire ni y'Abanigeria nayo. Hari Solidaire Bank. Solidaire Bank shares ni z'Abaportugais, nibo ba nyirayo. Sophie Bank ni y'Abongereza. Hari yo bita Advance Bank ni y'Abaluxembourgeois. Hari BOA, Bank of Africa. Bank of Africa harimo shares zabo muri Maroc, sinzi n'ikindi gihugu. Hari yo bita irikorera kuri Boulevard 30 Juin, United Bank for Africa, yo bita UBA, ni y'Abanigeria. Hari BGF Bank ni y'Abagabone. Hari n'Abatanzania baherutse kuzana, yitwa ngo iki, CRDB, ni entre CRDB ni batari CRBD Bank, niyo muri Tanzania. Hari indi yahahoze ariko bishobora kuba yarafunze bitaga BIAC, Banque Internationale pour l'Afrique, nayo yari irimo n'ibari y'Abahindi n'Aba-Libanais, des choses comme ça. Hari na yo bita BIC, sinzi nayo niba igikora. BIC nayo Libanais Indien, ni Biblos Bank, iyo ni y'Abalibanais neza, ahubwo bashobora gukeka ko ari banke ikorana hafi n'iramitwe ya Hezbollah. Hakaba ari za Free Bank, za Procredit, zose n'Abalibanais, n'Abahindi, n'Abashinwa. Donc muri amabanke yose mvuze, nandi nshobora kuba nibagiwe, nta nimwe irimo ya Congo, zose ni z'amahanga. Alors gutanga ordre rero zifungure amabanki, ibihugu bishobora kuba byaratinya kuvuga ati nidufungura i Goma bashobora kuzadufungira mu yandi ma province ko nta yindi licence twabona. Alors ni icyo kibazo cyahabaye, ariko iyi ni crime de guerre, ni crime contre l'humanité. Indi action ya kabiri Kinshasa yakoze nuko yatanze ordre kugira ngo muri commerce international, iriya code batanga iyo ushize conteneur yawe niba uri muri Malaisie nangwa mu Bushinwa, atize muri Republique Iharanira Demokarasi ya Congo muri East directement, iyo code muri cadre ya komesa ihita batayemera, kuko ntabwo leta ya Congo yatanze accès kuri zo code kuza muri East ya Congo. Ariyo mpamvu ibintu byose ubiza mu Est ya Congo, burasirazuba bwa Congo, bisaba ko conteneur soit ica i Burundi, donc ikaza nkaje Burundi, nangwa ikaza nkaje mu Rwanda, nangwa ikaza nkaje muri Uganda, akaba ari bwibona kuza muri Congo. Sino
Tshisekedi yafunze code d'accès muri commerce international ko nta bicuruzwa bishobora kuva mu mahanga biza mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva rero izi ni action mbi cyane ku rwego gufunga banki ugafunga n'ubucuruzi mpuzamahanga. Ngira ngo abajiliste ba Alliance Fleuve Congo na M23 bazabirebe kuko ibi ni ibirego byagombye kujya muri Cour Penale Internationale kuko n'amafaranga y'abaturage ntabwo ari amafaranga ya leta, ntabwo ari leta yafunze amafaranga yabo, ahubwo ni amafaranga y'abaturage yafunze, ibafungira n'ubucuruzi ikabima code d'accès mpuzamahanga ituma ibicuruzwa biva mu gihugu bijya mu kindi. Ibi rero nibyo byatumye Alliance Fleuve Congo M23 bashyiraho bafungura Cadeco ariyo Caisse Générale d'Épargne du Congo, ubu akaba ariyo ikora nka banque centrale, ikaba yarahawe uza conseil d'administration. Ngira ngo twese twabonye décision zabaye signé, irimo Delio, irimo Rigobert, Dudu n'uwitwa Samuel, ikaba ifite na DG Javan, kandi bakaba bayobora kugeza igihe neza ibintu bikaba biri kugenda neza muri cadre yo kugira ngo bashakishe igisubizo cyatangwa par rapport y'uko leta ya Kinshasa yafunze amabanki yose nk'uko tumaze kubivuga. Abaturage ekonomi yabo ikaba yarahungabanye bitewe na regime ya Tshisekedi. Nyuma yo gushyiraho ubuyobozi rero kuri Cadeco, ubu Cadeco irajuwa nk'uko nari maze kubivuga role ya banki y'igihugu, kuko imisoro yose uyakirwa muri ntuza yose, imisoro yishyurwa nibwo yakirirwa, amafaranga ya leta yose nimwo azajya ajya, kandi ikazaba ifite n'ububasha bwo kwakira n'amafaranga y'abaturage, igatanga inguzanyo, donc umutungo wa leta wose ikaba ifite ubushobozi bwo kuyirinda. Alors habaye ibiganiro rero hagati y'abayobozi n'ishyirahamwe ry'abacuruzi yo bita FEC, bose bumvikana ko ubwo buryo bushya ari bwo bugomba gukoreshwa kuko Kinshasa yanze kuva ku izima kugira ngo ifungure amabanki ariya twavuze haruguru. Mu makuru dufite rero hari aba-investisseur bagiye kuzaza kugira ngo bashiremo amafaranga menshi cyane, bitume circuit financier ya karere k'iburasirazuba kari contrôlé na Alliance Fleuve Congo igenda neza cyane. Urumva rero hari ibintu biri kugenda byidesina, hari abashaka kubaza ati se ibi bintu hari ahandi hantu byigeze biba, kumva ko hari mouvement révolutionnaire igira banke, ifite igisirikari, ifite inzego za politike, itagidependa na leta centrale. Nyuma yaho byagiye bigenda bite? Ngiye kubahereza ingero itari rumwe, zitari ebyiri, zitari eshatu, aho mouvement zitandukanye, zaba ari z'abaseparatiste, zaba ari za mouvement révolutionnaire, ari ni bihugu igihugu cyacitsemo kikaba igihugu bitewe n'imvururu nk'izi ngizi zaranzwe mu burasirazuba bwa Kongo. Twahera muri Sudan nayo yabayemo imvururu kuva muri za 55 kugeza 72. Izi mvururu zabayemo ubushamirane bukomeye cyane, kuko amajyaruguru ya Sudan hanini abarirwa hatuyemo abarabu b'abayisilamu, bafite ubutegetsi n'ubukungu kuva kera. Noneho mu majyepfo akaba hari
abanyafurika ngo abirabura b'abakirisitu n'abandi bizera imigenzo yabo gakondo, ariko bagasuzugurwa cyane cyane cyane, kandi bakaba barasigajwe inyuma mu iterambere. Bivuga ngo abarabu nibo bafite iterambere nk'ibi bya Kongo nyine, kumva ko aya mafaranga yose y'umutungo uva mu burasirazuba bwa Kongo ugenda i Kinshasa, ukishyura abadepite, abasenatere, ibiki, naho Goma, Bukavu bagasigara nta n'umuhanda bafite, nta n'ibitaro bafite. Ni meme systeme nayo uko yari bimeze muri Sudani ikirimo. Alors haza kuba intambara ya mbere rero ya bene igihugu yabaye kuva 1955 kugeza 1972 hagati y'ubutegetsi bwa Khartoum n'imitwe y'inyeshyamba yo mu majyepfo. Donc nkaho kuri byagenze za RCD, za FDL, za M23 no muri Sudani byabayeho kuva muri 55. Alors iyo ntambara muri 1972 iza gucecekeshwa gato, haza gutangira ya kabiri yatangiye muri 1983 kugeza 2005. Iyi ntambara rero yatewe cyane cyane no kugira ngo abarabu bashatse kwempoza idini rya Kisilamu abakirisitu bo mu majyepfo, noneho babima uburenganzira bwabo, batangira kubatoteza ku rwego rukomeye cyane. Iyi ntambara yaje guhitana abantu basaga 2.5 miliyoni n'abandi hafi 1 miliyoni bajya mu bihugu barahunga. Bigeze muri 2005 rero habaye amasezerano yasinywe hagati ya leta ya Sudani n'inyeshyamba za SPLMA, Sudan People's Liberation Movement Army, yari yobowe na witwa John Garang. Ayo masezerano harimo byinshi tutaza gusobanura, ariko icyangombwa kirimo nuko muri ayo masezerano baje kumvikana ko hagomba kuzaba referendum nyuma y'imyaka 6. Abaturage noneho mu majyepfo bagahitamo hagati yo kuguma muri Sudani nangwa kwigenga. Nuko rero kuva 2005 kugeza 2011 2011 niho ayo masezerano yaje gushirwa mu bikorwa. Haba ayo matora kamarampaka referendum akorwa mu mahoro, abaturage bo mu majyepfo barenga 98% batora kwigenga. Nuko bityo rero habayeho kwibaruka kw'igihugu gishya, Repubulika ya Sudani y'Epfo. Nuko rero abaturage bo mu majyepfo ya Sudani baje kwikuraho icyo gitugu bari bashyizweho n'abasudani ya ruguru. Nibo bari bafite n'ubungubu bafite petrole, bafite ibintu byose, umutungo wose mwinshi cyane uri mu majyepfo, ariko abaturage baho bari bakennye cyane. Nuko rero ibihugu nka Uganda bifasha kwakompanya buhoro buhoro Sudani y'amajyepfo kugira ngo igire iterambere, kuko nta muhanda wabagayo, nta shuri ryabagayo, nta bitaro, nta buri kuva 2011 baracyari kurwana buhoro buhoro, urumva ntibiboroheye. Kandi Sudani ya ruguru yakomeje kujya ikoresha bamwe b'abapiyon muri Sudani y'Epfo kugira ngo babazanire umutekano muke nyine, kugira ngo ayo majyambere yabo ye kujya mbere, kuko bari bamaze kubakuraho umukati. Nuko ntako rero uko este ya Kongo nayo yabaye nka Sudani y'Epfo, nayo yarakandamijwe, nta muhanda ntaki. Ngira ngo ubu ngubu nibo mwabonye ejo bundi guverineri wa Nord Kivu Bahati atangaza ko bagiye gutangira gukora umuhanda wa Goma Sake kugera za Masisi umanukana Walikale. Nibwo bugiye kuba bwa mbere, yaba kuri leta ya Mobutu, yaba kuri leta ya Kabila Pere, yaba kuri leta ya Kabila Fils na Tshisekedi, ntabwo umuhanda wari uhari. Ni umuhanda wakaswe kuva ku gihe cy'abakoloni, kandi Rubaya ifite pursa 70 za kolta ibarizwa ku isi. Walikale ifite casterite icukurwa n'amahanga, Canada, Amerika n'ibindi bihugu. Ni hatari. Muri kuri Top Kivu hamwe na Oxygen turi gusesengura etc. Uburasirazuba bwa Kongo bushobora kuzaba igihugu kigenga
noneho bikaba byavamo igisubizo burundu cyatuma uburasirazuba bwa Kongo bugira amahoro. Ni ibi turi gusobanura dutanga ubushobozi uburasirazuba bwa Kongo bufite, haba ku rwego rwa ekonomi, haba ku rwego rw'umutekano, haba ku rwego rwa geopolitique, haba noneho no gutanga ingero y'ahandi bari bafite ibibazo nkaho uko byagenze n'ibisubizo byavuyemo. Karibu kuri Top Kivu, turacyari kumwe. Igihugu cya Eritrea nacyo nako byagenze, histoire nayo ni ndende, ariko cyaje komekwa kuri ntuza kuri Ethiopia, hanyuma biza guca muri referendumu 1993 Eritrea ibona ubwigenge. Hari ibihugu nka za Bangladesh na Pakistan nabyo kuva za 1947 habaye ubudumbudumbu, biza gutuma Bangladesh nayo ibona ubwigenge nk'igihugu kigenga muri za 71. Hari Kosovo na Serbia nazo zaje ku, donc Kosovo yari ni igihugu cyakirimo kiganjemo abantu b'ubwoko bo muri Albania, mu burenganzira nyine mu burengerazuba bwa Serbia. Baza kuba victime y'ivangura ry'amoko rikomeye, bakorerwa urugomo. Abo banyekosovo nyine byarabarakaje, nuko haba intambara kuva 1998 kugeza 1999 hagati ya Serbia n'inyeshyamba za KLA, Kosovo Liberation Army. Hanyuma leta ya Serbia iza kwica n'abasivile benshi bo mu bwoko bw'abantuza b'Abanyalbania. Haza kuza amasezerano y'amahoro, hanyuma Kosovo iza kwitangaza nk'igihugu kigenga kugeza muri 2008. Ariko Serbia n'ibihugu bimwe biza kubyanga, ariko ntibyatumye kugeza n'ubu ngubu Kosovo ifite amabanki, ifite ibikorwa ikora bisanzwe, malgré ko Serbia itigeze yemera ko Kosovo ari igihugu, ariko hari bimwe byemera nk'igihugu nabyo. Ingero ni nyinshi. Hano kuri Top Kivu turi kumwe. Kiganiro ngira ngo tuzagarukamo na be yayo, kwerekana noneho ni zihe nzira zishobora kubonekamo koko, ni procedure yihe yatuma uburasirazuba bwa Kongo nabwo havamo igihugu cyatuma amakimbirane arangira mu kiriya gihugu, akarengane, amacakubiri ashingiye kuri politike y'ivangura, ubwoko busumbane mu mutungo. Usanga este irakennye, ariko west bahembwa amadolari 30,000, abandi 250, abandi miliyoni, abandi miliyoni 2, kandi aho amafaranga ava mu burasirazuba bwa Kongo bakennye. Kandi leta ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane n'iya gatanu ishobora kuzaza bigakomeza bikaba bityo. None se kugeza hehe abaturage burasirazuba bwa Kongo bazaguma muri situation nk'iyo ngiyo, kandi ubushobozi bwo kuyikuramo buhari? Hari ekonomi, hari igisirikari, hari inzego z'ubutasi ubu ngubu zifatika zikomeye zizanye impinduka. Hari urundi rugero ngiraho nibuka rwa ntuza rwa Timor y'Iburasirazuba na Indonesia. Iyi Timor muri 1975 nayo habaye muri Indonesia ibibazo nabo by'amacakubiri no kugandamiza mu byerekeranye n'ubukungu. Nabo haza guhangana bikomeye cyane. Muri uko guhangana rero muri je pense muri 1999 naho haza kuba referendum, abaturage batora ubwigenge. Nubwo muri ayo matora haje kuba mu rugomo ruzanywe n'ingabo za Indonesia, nuko haba resistance. Muri yo resistance rero Timor ibona ubwigenge. Donc ni exemple zirahari. Hari benshi bavuga ngo no, ngo les frontières
intangibilité des frontières byabaye muri 63, iryo tegeko 50 ibindi kubabwira ni byabaye 2002, byabaye 2008, byabaye 2011, bishya ngo hari amakimbirane mu bihugu ashobora gutuma haba gutandukana nangwa gucikamo ibice, kandi bikaba byazana igisubizo kirambye, kuko constitution ya Congo nayo yemera ko ishobora kuba haba impinduka muri administration, muri cartographie y'igihugu, uko ibyo birahari. Twari turi ku ma province 11, haza constitution iza guhinduka ati no province zibaye 26. Urumva rero, uba nka province yari orientale, province orientale ubu yacitsemo ibice bine. Ntabwo wavuga ko Ituri, Haut-Uele, Bas-Uele na Chopo ubu ngubu hari ibibazo bihari kubera batandukanye, no. Kandi barahoze bose bari potinga Ikisangani. Ntabwo wavuga ko tubu abikamina muri Holomami, Kalemi bo muri Tanganyika, Ntuza, Kolwezi, Lualaba na Lubumbashi bose ko batandukanye, kubo hari ibibazo hagati ya Kolwezi na Haut-Katanga nangwa na Ntuza. Alors donc constitution prévoit ko hashobora kuba impinduka muri cartographie y'igihugu bitewe n'impamvu za politique nangwa n'impamvu z'umutekano. Donc kuva rero kuri yo 26 province bikaba byajya muri des états fédérés, habaye ubushobozi bwo kwinjira muri 4e république. Nuba ngo constitution iyo ni inzira ya mbere ishobora guhinduka, hanyuma hakaba des états fédérés. Izo états fédérés plus tard abaturage bashobora kuzavuga ati ok, habe autodetermination, habe referendum. Muri yo referendum rero bakaba bahitamo kuba ugira ubwigenge, ukuntu byabaye muri Sudan, byabaye muri Timor, ukuntu byabaye muri Kosovo, uko byabaye muri Bangladesh, uko byabaye muri Eritrea. Iyo referendum ituma ibyo bihugu byigenga. Hari n'ibindi nka za Chypre, ni byinshi cyane. Umwanya tuzabona wo kudekortika buri ka ukuntu yagiye iba, yaba muri za Somaliland uko byagenze, yaba muri Ntuza Sahara Occidental uko biri kugenda, n'ibindi bihugu byinshi hagiye haba amakimbirane, hakaba des indépendantistes, hakaba separatistes, bakavuga ati pas question, twebwe iyi leta iratunanije, ntabwo tuzaguma kugenda kuriya muri amacakubiri, tuzagumamo kandi dufite ubushobozi bwo kuyikuramo. Urumva rero Alliance Fleuve Congo mufite akazi gakomeye cyane ko gukura abaturage bo muri ama province twavuze 8 y'uburasirazuba bwa Congo aturiye umugezi wa Congo, hakuno umugezi wa Congo, kugira ngo babone ubwigenge. Ngenda avuga ko bishoboka, kuko ekonomi y'ako karere iyebemerera kuba baba igihugu, umutekano na institution bafite z'umutekano n'ubutasi zirabibemerera, kandi abaturage menace yo barayumva cyane kurusha n'abayobozi, ahubwo kuko mu minsi yashize abantu bose bavuga ururimi rw'igiswahili anarwo ruvugwa muri aya ma province Kinshasa, benshi barafunzwe, benshi ubu ngubu bagiye muri exil, kandi mu masezerano yose ari kuba nyirango tuzasobanura mu minsi itaha, tuba decortiquera bigeze hehe, Doha bizagenda bite, Washington inama ziteganywa haba mu kwa gatandatu mu kwa karindwi, eske zizaza zije gusubiza iki kibazo nangwa zizaza zije kukirenforcer, mu gihe Amerika yo iri kwirebera gusa amabuye y'agaciro ariko ntirebe abaturage bari gutemwa buri munsi, abaturage bafunzwe kubera ururimi rwabo, abaturage bafunzwe kubera isura zabo. Ngira ngo hagomba kuba autodetermination yo kwirwanaho, kuko akoro zose zizaturuka hanze zizaza cyane ziri mu nyungu y'ibihugu byazo bitari mu nyungu y'abaturage. Ariho rero bati autodetermination, uko aba bantu bo muri Eritrea bahanganye, uko Sudan y'Epfo yahanganye, ntabwo babibonye, ntabwo ari kado babahaye,
ntabwo ari kado. John Garange yararwanye, aripigana, yirwanyeho, nongeye mbisubiyeho, yirwanyeho. Ibaze intambara yatangiye muri 83 kugeza muri 2005. Indi yari yaratangiye kuva 55 kugeza 72. Hari abavuga ngo biratinze, intambara za mbere zarananiranye. Zarananiranye, n'ahandi byari byarananiranye. CNDP yarananiranye. Ntabwo CNDP yananiwe, nongeye mbisubiyemo. CNDP ntabwo yananiwe urugamba. Kugeza ubu ngubu niyo revolution yatumye haba amasezerano hagati ya leta na CNDP. Ayo masezerano niyo oyisaha M23 yicariyeho. Bivuga ngo iyo CNDP itabaho, ntabwo ubu ngubu M23 yari kuza kureklama iki kuri leta, nta ntuza sezerano yigega. Ntabwo twavuga ko na RCD yatsinzwe. Oya, RCD yakoze akazi kayo, nubwo hari bamwe bagize inda ndende bibagirwa mission yabo kugira ngo bapasifiye, ariko kameme RCD yahaye aya ma province y'Iburasirazuba bwa Kongo abagenero n'abakolonel n'abandi ba officier bakomeye cyane, byatumye bakora revolution bafite aba officier bari ageri. Ntabwo twavuga ko na AFDL yatsinzwe, kuko AFDL yitaza umuntu uvuga ururimi rw'igiswahili byari bigeze ahantu atazongera gukandagira mu mujyi wa Kinshasa avec le système ya mobutisme. Bamaze kwirukana abaswahiliphone n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri conference nationale souveraine. Iyo AFDL itaza kuza, la suite byari kuba bite, kuko même recensement yari maze kwangwa ko abantu ba Maeste batazagira recensement. Abari bahari murabyibuka za 1993 92 recensement zabaye, bakazana ibifishe abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, haba muri Masisi, haba muri Rucuru, ntabwo bahabaye amafishe ya recensement. Iyo AFDL itaza rero, urumva nyuma byari kugenda bite? Donc buri revolution yose iyije ibifite mission yayo specifique. None bavuga ati eski ngiyi niyo ya nyuma ishobora kuzana igisubizo gikomeye kirambye? Ndavuga ati oui, birashoboka, mais à une seule condition, kuko AFC M23 twirwaneho bagira politiki ya unité, bagakorera hamwe, bagakora mu bwumvikane, batarebana sur les origines, batarebana ku mazuru, batarebana ku matwi, batarebana ku bitsi, batarebana ku mafero, batarebana ku biki, bagakorera hamwe muri objectif yo kugira ngo impunzi zitahe. Niyo première condition. Nonye bisubiyemo, impunzi zitahe, kuko niyo cause principale. Niyo cause principale y'revolution. Hari abantu baheze hanze, bari guteseka mu nkambi y'isaha, bari kurwanira amajeto yo kugira ngo babone impungure, babone kawunga. Abo bantu bataye imirima yabo muri Masisi, muri Rucuru, muri Kalehe. Ndashaka kugira ngo twumve ko aba bantu barenganuwe bataha mu rwababyaye, kuko birashoboka ko haboneka ubwigenge, paselema nubwo butabara ubwigenge bw'igihugu, ariko ubwigenge bw'umutekano d'abord. Kuko ubu ngubu nibura Goma abantu bari kuryama bagasinzira, ibukavu abantu bari kuryama bagasinzira, ibunagana ho habaye paradizo, irumangabo habaye paradizo, ishasha Nyamirima, hari ahantu twose twavuze ari ama axe yose aragendwa, za Mweso, za Gashuga. Ntabwo twavuga ko ari ishasha, kuko no muri Amerika abantu barapfa barashwe, na hehe no mu Birigi. Ariko quand même ubu ngubu on peut dire que il y a un grand changement par rapport à impunzi zigomba kugira ute gutaha. Ikibazo cya FDLR kigomba gukemurwa burundu. Bravo kuri ingabo ziri mu mujyi wa Goma gutraka amabandi yose, kuyatraka. Intwaro zigomba kuvamo, imikwabi igomba gukomera tena cyane maison par maison, kuko barahamagawe mutange imbunda zanyu, muzitange, amahoro abe. Ntibabikunze, nibabatrake rero babafate. Uwo mutekano urakenewe kugira ngo imari y'abakongomani
imari Imana yatanze mwa buriya butaka buri muntu wese ayibenefisiyeho bidakurikije aho akomoka, bidakurikije ubwoko bwe, bidakurikije n'iki, bikurikije nuko nous sommes tous les peuples de ce monde, nous sommes tous les habitants de cette planète. Bizaba ari byiza cyane nk'ukuntu byashobotse muri Sudani, bigashoboka no mu bindi bihugu, na hariya muri este ya Congo birashoboka ko haba igihugu kigenga, si eselemasi abayobozi bazaba bafite iyo conscience. Murakoze cyane, yari Oxygene na ubutaha. Bye bye.